Продолжуваме па натаму со следниот соговорник во серијалот Елена Лука World Wide. Повторно во пријатна атмосфера овде од Белград ќе ви најавам една навистина прекрасна дама, професионалец. Тоа зборува и за сите овие години низ кои што е дефинитивно на врвот во својата работа. Таа е моден дизајнер, родена во Подуево, има навистина светски реви и кога би зборувала за неа и незиното CV би ми требало сигурно 2 дена. Само ќе кажам дека по вокација е дефектолог, а инаку на почетокот на својата кариера си има занимавано како стюардеса, а сега веќе, како што кажав, многу години со мода. Често задоволство ми е навистина да ви ја најавам Верица Ракучевиќ. Верица, ви благодарам од се срце што прифативте да бидете дел од оваа емисија или овој формат. Dobar dan, hvala vam puno, meni je bilo zaista zadovoljstvo. Ja imam puno nekih svojih, tako mogu da kažem, obožavateljki u Makedoniji, koji mi stalno na Instagramu pišu, čak neki pitaju će biti nekada radnja u Skoplju i zaista mi je drago da ste ovdje i da možemo malo da popričamo na razne teme. Ja sam rođena u Podujevu i tamo su me upisali u obdanište, međutim, moj tata je inženjer agronomije i brzo je dobio premeštaj u Brzu Palanku, to je jedno mesto kod Negotina koje ja mislim da je poklopljeno, da ne postoji više, a možda i lupom gluposti, pojma nemam. Ja sam bila toliko nemirna da, strašno sam bila nemirna, tako da moja mama više nije znala šta će sa mnom da radi, a pošto je tata bio kao direktor poljoprivrednog dobra, jedan ugledan čovjek u tako malom mestu, onda je on došao kod učiteljice i rekao, molim te, a nije bilo obdaništa, molim te primi je samo da nam iz kuće bakar izađe na 4-5 sati, da možemo normalno da dišemo i da živimo od nje. I naravno, ja sam kao mene pro forme kao stavila tu. To je bio mart mesec, čak nije bio ni početak godine, nego mart mesec, znači, malte ne pred sam kraj godine. I naravno, ona kako je radila sa đacima, ona pita nešto đaki, ja se javljam, ja znam. I onda ona pozove tatu i kaže, slušaj, ovo je greh da ovo dete ne završi prvi razred. Ona zna bolje od svih ovih koji idu od septembra meseca ovde u školu. Ja sad ne bih znala da vam kažem, a moj tata nije živ da vam to potvrdi, da li je to bilo nekog testiranja ili nije. Uglavnom, ja sam završila sa odličnim uspehom prvi razred u junu mesecu. Mojih 5 minuta, ja sam imala 2 puta po 5 minuta. Prvih 5 minuta je upravo bilo ovde gde sada sedimo i toliko sam sretna što sam ponovo obnovila saradnju sa hotelom Hyatt u kome smo sada. Ja sam prve uniforme radila za ovaj hotel i ovaj hotel je otvoren mojom modnom revijom 90. godine, da bi 93. godine u Beograd na moju modnu reviju ovde u ovom hotelu došla jedna od najpoznatijih manekinki na svetu, Jasmin Gauri, i još 10 top modela iz milanske agencije Fashion i to je bilo vreme sankcija i to je bilo, morali smo pod pokroviteljstvom UNICEF-a da radimo tu reviju. Bila je humanitarna, ulaznice su se naplaćivale i sav novac je išao za, u to vreme su bebe u Banja Luci umrle jer nije bilo inkubatora i sav novac je otišao za inkubatore za bebe do godinu dana. Tako da je to bilo prvih 5 minuta koji ću večito pamtiti. Znači, emotivno ste vrzani za ovo mjesto. Da, jako. A drugih 5 minuta je naravno bila moja prva revija 99. godine na Španskom trgu, na nedelji visoke mode u Rimu. Znači, bombardovanje je završeno krajem maja. Ja sam već 10. jula imala reviju i tamo sam bila kao retka zverka. Ja mislim, La Republika, Rai Uno na Dnevniku, da svi su onako u čudu gledali neku ženu koja je iz Jugoslavije došla na reviju visoke mode, došla iz zemlje gde su pre mesec dana padale bombe. I mnogo je bilo interesantno kako smo mi pod svećama to kad nema struje ručno šili, radili i to su zaista 2 puta po 5 minuta.
Ne, sasvim slučajno se to desilo. Sasvim slučajno se to desilo. Moj san je bio da dođe Jasmin ovde. A ovo se desilo slučajno. Moja drugarica Vesna Mandić i njena agencija su počeli sa nedeljom visoke mode u Kotoru. I ja sam bila na toj prvoj nedelji visoke mode u Kotoru, gde je bilo tu mnogo italijanskih novinara. I oni su se oduševili sa tom kolekcijom koju su videli i pozvali me da dođem na nedelju visoke mode u Rimu. Pa onih prvih zlatnih 5 minuta je koštalo mnogo više. Revija u Hyatt-u je koštala mnogo više, 250.000 maraka i tu sam opet izgubila. Govorimo o sponzorima na ovim prostorima, to je uvek tako da im ne pominjemo više imena, dovoljno su reklame od mene dobili. Znači, te 93. godine sam prodala jedan stan, a 99. sam prodala drugi stan. Ali hvala Bogu da su to bila neka druga vremena u kojima je moglo poštenim radom da se dosta lepo zaradi, tako da sam ja imala 3 stana, pa sam u tom trećem nastavila da živim, tako da nisam bila bez krova nad glavom nikada. Ali evo danas da imam to sve, možda ne bi razmišljala da li ću prvog imati da podelim plat ili da pozajmim ili da zatvorim ili da otpustim radnike, nego sam mogla da prodam jedan od tih stanova i da prebrodim ovu krizu sada. Međutim, ne kajem se. Baš sam malo pre Tamari iz Hyatta rekla, dok sedim ovde, samo mi prolaze slike od te Jasmin koja je bila ovde, pa sve druge revije koje su bile. Znate, može da vam nestane kuća u nepogodi, može da vam izgori automobil, mogu banke da puknu, da vam nestane novac. Jedino što ne možete da izgubite, to je sećanje. I to je najbolja investicija. Najbolja investicija je uložiti u nešto što će vam biti sutra sećanje. Kad god vam je teško, vi se setite tih lepih trenutaka. Mnogo. Tu je bila revija u Los Angelesu, pa revija u Nikozi, pa revija u Atini, pa revija na Siciliji, revija, 4 revije visoke mode u Rimu, revija u San Petersburgu, u Moskvi, u Beču, zaista Dubaju, Fashion Week u Dubaju. Zaista imam, ja sam jako bogata. Iako razmišljam sad prvog da li ćemo imati da podelimo plate i da li će moći da se plati struje, da li će moći leasing da se plati za kola, ja sam toliko bogata sa tim sećanjima da sve ovo što me u ovom trenutku brine ide u drugi plan, jer samo se pokrijem po glavi i organom i zamišljam kako je bilo lepo na otvaranju Hyatta, kako je bilo lepo u Rimu, kako je bilo u Los Angelesu, kako je bilo. Ja sam užasno bogata. Kako da ne pamtim? Ja pamtim mnogo teških vremena. Mnogo teških vremena. Ja sam, osim kad pričamo o tim nekim materijalnim gubicima, imala i neke neuspele poslovne poduhvate, tipa kad sam preuzimala Jugoeksport, pa 40 radnika, pa je to u zemlji koja je bila, ali pod korupcijom 100%, normalno bilo da ću propasti, iako ja ne umem da dilujem, ne umem ni sa kim ništa da radim zajedno, nego sama. Tako da je bilo mnogo teških trenutaka, međutim, nijedan od tih teških trenutaka nije, sve ide u drugi plan. Znate, ja imam, Bogu hvala, 3 zdrave i prave dece, 6 zdravih unučadi i Veljko i ja smo zdravi. I ja mislim da ni ova situacija i da je teža još, samo da ostanemo zdravi, to je ono što je najvažnije. Jer, znate, samo to ne možete da kupite. Sad vam ne vredi da imate ni 100 miliona, ni 100 milijardi, ni ništa ako ne možete, ako niste zdravi. Da, ovo je definitivno jedna pouka za sите nije, da shvatimo дека ne treba da brzame za ništa i дека preca treba da budeme zdravi. I zahvalite se svakoga dana, makar danas meni ne išao dobro posao, makar mi se danas slomio
najlepši tanjir koji sam imala, makar danas izgubila sat, kao što mi se desilo skoro, svako jutro ja kažem hvala Bogu na ovom divnom danu, jer sam ja i moja porodica, moji prijatelji zdravi smo. Jer sam suočena bila sa gubitkom mnogo ljudi koje znam lično, neki su mi i prijatelji i kad se suočite s takvom situacijom, onda mislim da je nekako najvažnije da se zahvalite, ko ne veruje u Boga, u univerzumu, bilo kome, na danu u kome ste zdravi i u kome ste, eto, zadovoljni zato što ste zdravi. Ja mislim da ste autentični, posebni, da je deo harizme to da svoj stil ne menjate. I da je baš glupo da kako ide koja godina da vi... Много често знаат, извинете, да кажат дека има 50 години и не доликува да носи кожни хеланки, не доликува да носи тесно фустанче или не... Mora da ima kratku kosu. Mora da ima kratka kosa, da. To je najsmešnije kad vidim uputstva u nekim ženskim časopisima, pa kao treniranje za posle 60 godina. Onda vidite gospođu sedu, kratko ošišanu, gospodina tako sedog i oni se onako drže za ruke i šetaju. Sve to zavisi, znate, sve to je individualno. Ja trčim i dan danas, dižem tegovi dan danas, vozim biciklu dan danas, pešačim po 5-6 km i dan danas, posadim, juče sam posadila 150 cvetova u svojoj bašti, krečila sam kuću i onda majstor kad je vidio to jedan sprat da sam ja već sve dovela na svoje mesto, stavila sve stvari, on kaže, verovatno ima u glavi koliko ima godina, pa kaže, pa ovo ni servis za čišćenje ne bi mogao za ovo vreme da uradi za koje ste vi uradili. Kada bi toliko energije? Ne znam, ja celog života sam nosila kratke haljine i čizme, šort sam nosila do pre 3-4 godine, baš je pre neki dan bilo smešno, negde se spremamo, Veljko kaže obuci šort. Ja kažem, znaš šta, ne radi se o tome, prosto ja se neprijatno osjećam, ne zato što znam da imam 73 godine, nego nekako neprijatno mi je, ne osjećam se dobro u tome, ne zato što je to sad kao neko ko ima toliko godina ne bi trebao da nosi, nego se ne osjećam dobro, jer vidim koliko mi je degutantno i ružno kad vidim neke žene iz javnog života koje se, ne znam, slikaju noga gore, noga dole. Znate, dođu neke godine kada je mnogo važnije šta ćete da kažete, da ostarimo, moramo svi Bogu hvala, ali je mnogo bitnije da imate neko dostojanstvo koje ne podrazumeva menjanje stila, ali podrazumeva jednu umerenost u ponašanju. Da, i zavisi kako ga iznosite to, a na vas nikogаш ne deluvalo ništa vulgarno i kako što kažete su ugled na godiните. Šta znači to da ako imate 60 godina trebate da se slikate polugoli sa dignutim nogama? Mislim, neukusno je. Nije neukusno zato što imate toliko godina pa to ne smete, nego zato što u tim godinama biste trebali da imate nešto drugo čime ćete da fascinirate narod, a ne sa dignutim nogama u vazduh polugoli. Prosto ja sam, evo, sportski tip, ovako se uvek oblačim i moja najbolja drugarica koja mi je 60 godina drugarica i kuma, kad trebam da gostujem u nekoj emisiji, ona kaže, molim te, nemoj samo lepo da se obučeš. Jer ja ispadam smešna kad se nešto sad kao doteram, kad se doteram po kriterijumima kako bi trebalo sad da se spremite, da idete u emisiju. Znači ja sam to, farmerke pantalone, te duge haljine, moj muž zna često da kaže, hoćeš li izaći iz tih džakova već jednom, daj, obuci neku kratku haljinu, usku haljinu. Ali ti si nekoj... To nisam ja. Da, to je haljinica sa vaš pečat. To nisam ja, to nisam ja. Pa ništa ne bih promenila. Znate, ja imam pre Veljka 2 braka i sa 2 braka imam 3 prekrasne dece s kojom sam zaista ponosna, zaista preponosna u kakvi su ljudi izrasli. Ja najbolje znam kakvi su oni ljudi. Iz prvog braka Elena, iz drugog Milorad i Milena. Znači,
to su bili moji ljubavni izbori i ono što je najbitnije, moja deca sva su rođena iz ljubavi. I to je najvažnije. Tako da je u njihovim životima uvek ljubav na prvom mestu, pa sve drugo. Ovi silni materijalni gubici koje sam imala su mi doneli riznicu sećanja i to je jedan sef pun dragulja, pun dragocenosti, znači ni tu ništa ne bi menjala. Sad sam se udala za neko... Samo ste bila pohrabra i posilna, poradi to što vi ste učinili. Čoveku će nasvojiti greške najedno. Ja ništa od toga ne smatram da je greška. Mislim da je to dobro što se desilo. Možda bi danas imala te stanove i ne bi imala brigu, ali ne bi sigurno bila ovoliko srećna i zadovoljna, ne bi imala ovako lepa sećanja. Veljko je 35 godina mlađi, ni tu se ne kajem što je to rizik. Kaže žena, jao, pa 35 godina mlađi, pa šta će tu sve biti? Biće što će biti. Kome se ne sviđa može da ide sada ili za 10 godina ili kad god hoće. Ono što ste malo pre rekli, živimo danas. Živimo danas i trudimo se da nam današnji dan bude uspešan, lep, zadovoljan, srećan. Da, Veljko je recimo, Veljko je mlađi od moje najmlađe ćerke. Moja najmlađa ćerka ima 41 godinu, Veljko ima 38, ali Veljko je samo po godinama mlad. Po datumu rođenja je mlad. Inače, on je jedna jako zrela osoba i ja nisam baš neko... Точно било дека машките многу подоцно созреваат. U njegovom slučaju je sve, mora da je bio žena u prošlom životu, verovatno, pa je pokupio ta iskustva. Ja nisam upoznala nijednog muškarca sa 60 godina koji je toliko zreo koliko je zreo Veljko. Tako da smatram da je to super izbor, pa taman da se desi i da se sutra zaljubi da ode sa nekim drugim. Taman da se desi i to je opet super izbor, zato što si imao jedan period da smo se vozili motorom, išli kamperom na more, potpuno mi se promenio pogled na život, potpuno mi se promenio pogled na šta je to sreća, šta je to zadovoljstvo. Malo sam se skrenula sa tog materijalnog na nematerijalnog, koje je mnogo važnije, zahvaljujući njemu, tako da ništa ja ne bi menjala, ništa. Pa za Elena ima. Elena samo što se ona opredelila za dizajn interijera. I to je njoj primarno zanimanje. Ona je zaista mnogo domova svetskih poznatih ličnosti opremila i ona o tome ne priča, ona ne voli o tome da priča, ali dovoljno je da ona zna. Milena je modni fotograf, ona živi u Njujorku, ona živi u Njujorku već 8 godina, ali gledam kada ja pravim neku kolekciju, pa kad negde imamo, pitam ja šta ti misliš, da li bi to tvoje drugarice nosile ili ne, vidim da ima dosta talenta za to, a Milorad je potpuno u drugim vodama, tako da možda neka unuka, pošto imam 2 unuke, možda neka od njih bude htela da bude kao baka. Niste суетна воопшто. Искрено да кажам дека многу лесно може да се стапи во контакт со вас и искрени сте од првиот момент. Барем тоа е моето искуство и мојот впечаток, не ни мислев поинаку искрено. Самото тоа докажува дека прифативте да бидете дел од ова интервју и се договоривме вака на прва. Мене ми е драго што е позади ова интервју или позади Елена Лука Worldwide форматот кој што е така насловен, стои нашата најголема модна куќа Елена Лука, која што ви подарува, значи тоа од вашата колешка. Хвала лепо, сад ću da vidim. Тоа е исто така една жена која што е успешна. Да нешто не покварим само, да. И да го расипате не е ништо страшно. Не могу. Но се надам дека ќе се случи некоја соработка, бидејќи наскоро се најавува ателје во Белград, а ние се сигурно што... Морат ću, ajte vi pomozite mi, ne mogu. Ајде да видиме. Da, pardon. Znate šta? Ви сте суетни и многу често сте кажале дека некои други се многу подобри од вас, од вашите колешки, што исто така зборува колку сте голем човек. Znate šta? Ja sam se sedela sa nekoliko ozbiljnih svetskih zvezda. I to su najnormalniji, najobičniji ljudi. A zamislite da u Srbiji malo i neko izigrava zvezdu. Mislim, to je smešno.
prosto, meni je to smešno. Svi smo mi ljudi, vi imate vaš posao, ima moj posao, sticajem okolnosti, moj posao je javan, što ne znači da se ima ništa bolje od vas i što ne znači da ja trebam da izigravam, ne znam, ja zvezdu. Meni je bilo interesantno da za svoje neke pristalice iz Makedonije, eto, ispričam nešto da vide o čemu se radi, da saznaju nešto što možda nisu znali do sada, a to što iza toga stoji modna kuća, pa to su moje kolege i ja sam jako srećna ako mogu na bilo koji način da... I ovo je jako lepo, jao, divno, divno, hvala puno, hvala puno i ovo je samo dokaz da me neko jako dobro poznaje, zaista je divno, puno hvala. Jeste moj stil i mnogo mi se dopada i veliki pozdrav. Elena se zove moja ćerka, tako da je, evo, imam sada ovo sve. Puno vam hvala. Puno hvala. Bio je divno. Divan je poklon, predivan. Složit ću ga posle. I ja se nadam. Veljko i ja poslednjih 5 godina kamperom idemo za Grčku i prolazimo kroz Makedoniju, bili smo do Neuma, do Ohridskog jezera, do Skoplja. Baš sam Tijanu pitala gde da spavam u Skoplju, ona mi je dala savet. Tako da zaista volimo da dođemo i ja sam, davno je to bilo, vi ste sigurno niste ni rodili tada, ja sam nekada kad sam bila mlada, kad Jelica imala 3-4 godine, radila kao maneken i onda je tada bilo neko takmičenje, valjda za idealnu ženu Jugoslavije. Mi smo imali reviju na Ohridskom jezeru, Jelica imala 3 godine, ja imam te slike 3-4 godine, tako da zaista mnogo lepih uspomena vezuje za Makedoniju. Imam neke prijatelje drage u Makedoniji koje pozdravljam ovoga puta i eto, nadam se da ćemo se videti skoro. Така, и аз се надам и ви очекувам, нели, во Елена Лука, која што навистина пред се жена исто како вас, искрена, која што сака да им помага на луѓето и секако е непосредна и многу успешна. Веќе влегува во втората деценија со својот бизнис. Ви благодарам уште еднаш за одвоеното време и се надам дека некоја друга прилика ќе кажеме уште за некои работи кои што нели сега немавме време. Hvala vam puno i eto, ovde će upravo biti posle mnogo godina u septembru ponovo revija u Kristalnoj dvorani. Možda dođete i vi i gospođa Elena, tako? I budete moji gosti kao što sam ja na vašoj televiziji. Izvolite. Со задоволство ви благодарам. Останете па натаму таква како што сте. Hvala lepo. Повторно ќе кажам, годините не ви можат ништо. Одлично изгледате. Meni je najvažnije da mogu da mislim, da mogu da trčim i da mogu bez problema da se setim svega. Nadamo se da će tako biti još malo do 10-15, ajde 20 godina ne mora više, dosta. Така. Ви благодарам уште еднаш, видите. Prijatno, pozdrav za sve. I ja se nadam. Veljko i ja poslednjih 5 godina kamperom idemo za Grčku i prolazimo kroz Makedoniju, bili smo do Neuma, do Ohridskog jezera, do Skoplja. Baš sam Tijanu pitala gde da spavam u Skoplju, ona mi je dala savet. Tako da zaista volimo da dođemo i ja sam, davno je to bilo, vi ste sigurno niste ni rodili tada, ja sam nekada kad sam bila mlada, kad Jelica imala 3-4 godine, radila kao maneken i onda je tada bilo neko takmičenje, valjda za idealnu ženu Jugoslavije. Mi smo imali reviju na Ohridskom jezeru, Jelica imala 3 godine, ja imam te slike 3-4 godine, tako da zaista mnogo lepih uspomena vezuje za Makedoniju. Imam neke prijatelje drage u Makedoniji koje pozdravljam ovoga puta i eto, nadam se da ćemo se videti skoro. Така, и аз се надам и ви очекувам, нели, во Елена Лука, која што навистина
пред се жена исто како вас, искрена, која што сака да им помага на луѓето и секако е непосредна и многу успешна. Веќе влегува во втората деценија со својот бизнис. Ви благодарам уште еднаш за одвоеното време и се надам дека некоја друга прилика ќе кажеме уште за некои работи кои што сега немавме време. Hvala vam puno i eto, ovde sad će upravo biti posle mnogo godina u septembru ponovo revija u Kristalnoj dvorani. Možda dođete i vi i gospođa Elena i tako. I budete moji gosti kao što sam ja na vašoj televiziji. Izvolite. Супер задоволство, ви благодарам, останете па натаму таква како што сте. Hvala lepo. Повторно ќе кажам, годините не ви можат ништо. Одлично изгледа. Meni je najvažnije da mogu da mislim, da mogu da trčim i da mogu bez problema da se setim svega. Nadamo se da će tako biti još malo, do 10-15, pa ajde 20 godina ne mora više, dosta. Така. Ви благодарам уште еднаш, Верица. Prijatno, pozdrav za sve.